cho tu lu con wo ke đi lu che Chúa Giêsu yon tu pe nya ha yon cha pe su hao ke mu ta ne But be an act of worship for our Father. That our whole lives be an act of worship, not just when we praise, but through singing, but through prayer, through the words that we speak, through encouragement to one another. Not just during annual conference, but in our lives, and everyday lives that we have. That we are one body for Jesus Christ. ke han yang ye Chúa Giêsu yon tu pe nya ha yo pu ko pe va me Để cho tu lu con của ke ha nong lu Chúa Giêsu yon tu pe nya ha yo pu ko How